Kami Meghalaya Board of School Education embus haka khandro trik yong kum kajing simkhia halo kajing du tho examen ke SSLC ki saungut ki khna school klasim da karai ban pha dak shukos notice show headmaster Saumer Presbyterian Secondary School East Khasils. Habakran berkilar patai kubor u joiner ton Kami Meghalaya Board of School Education ba emar banyang ulo ong ba nakaliang kabut kan sapha dak shukos notice show headmaster katika school bat ulo pentip ba yakik mi ki pa jong ki khna ki blawan bani kendu yu banyakran. Handai ulah pentip bana kalian kabut kadon laki jong jing namar ke jing dir pelan omla bani rapsu yaki. Hakawidai begitu kena na ketika school Saumer Presbyterian Secondary School nanti kajing baklahi kaladai na head jongka institution nang tu dengan syutu EP ba dadu ka khat sautrik Desember mencap snem ajar po bila isu iki form bat ngila bat ka last date ban submit iki form kadai hak khat sautrik jong January tenrei teng-teng ke judon hi kapor bagi kena ke school ki slam kum ta ter te kenang ban ai ban ai lat yaki tingi subuh ba ka khat khandai trik January kadai ka last date bagi la ban seal bat ka date fine kan tenrei kum balong menta ka snem hitip hi baro teng-teng ki institution ru ki ya kenduk jing ki kena bani kenduk lan ya kum ta ter tingi la susah hi ki kena ngila susah hi ki school bikin man submit ya ki form jo ki kena benile ya ki exam matric but ngila sya haduk ka khat nyo trik jo umat kala jelong ar benai lenter nadu khat sau trik ke jo umat kadi ke last date khat sau trik January kadi ke last date ngila sya haduk khat nyo trik umat kamun la ar benai tam kum taru claim 1 submit ya ki form jo ki kena tingi ngimtip bagi dangdon kita ki kena kum kita dan ringi dang yu ajing tip hak kan lai tarik April mentar benai anda haba yang baro ki pre examination work kila develop la issue ru wat yaki hall ticket la ki admit card kum bagi ong bangi mo syabaro ki exam center syabaro ki kena baro tikini ki dangwan tikala syem jing bah namar ba kamdei ke basuk the day na takadaw kala syem sitom hay ka yangi ban ong bangin pediang yaki kan toho ngasutu ba kala dehi ka jingdu iki kena kamdei ka ba umdei ban ong ba kamdu sistem kila du benile exams dan renga syukwa ban appeal syabaro ki head of institution ki de ban long very responsible haba pila update iki kena kadai ka kamram jongki kumnu ban register iki kena kumnu ban submit ya exam form ke jongki ki kena lele tikintip ayu temar kata all the head of institutions la kalong ki school la kilong ki college ne kilong ki edu ki de ban long responsible bahaya ke ka kam kan temar kata ka kam ke jongki dah it is their duties and responsibility bagi dia ban le kata jadi nak tahu beneru habaki kimi kipa ki wani kenduk yang tengah lasu og yaki ba pet mentas nem ta kala syem jeng te melelai pila mla ban le mentas nem tang ba pat ju penduk men sim ki khon te og yaki ro bakin kumta kan kin peteng biang ki jing pule nang ta la syem nem pat de na du ki benai Oktober November da keli be ki khon the lecture school ro la pendap form ne headmaster ong kum no la ong ne ban pendap form kenang ba kum kani kanum jashu kan sesien imat kadang de ke school ke badang upgrade themai ke badang sedang themai kadang don kum ta ke ngangan mau kidon bagi bani kenduk yang ong kin yaki mo ong ki school ki badang sedang themai lele te ki babon ki school ki badang sedang themai ki wan kenduk ikini ki officer jongi kan teng kidon te ki bawan hadu shpo kandai sen bro Hendak Husin kidang wani kenduk kumno gile ya kani kumno ka syllabus kumno ngin register kumno ki kena kumno kumta ter ki wan wat jing tip mo ki imat ngam tip show balai uni headmaster pada uklam 1 kan tang ban wat jing tip kita barok kan ndai pindah perkhat bah tu mo ka Saumer bat ka office jongi te kan jengai kat 2 kilometer tang 1000 kilometer kan jengai Ibreu ki banadu ki jaka ki banong kendong ki bacengai ki sepak kilometer kikit khia kan banwan te kata ke de ke ba ngi hab ban skong thu abang ila sim ke jingkit khlie ye de ban long ki bakit khlie ke ya ke kam ke bangi sim ke ki babun ki kot ki salah pen biang
Te khamtam lile ka ba ka dei ki question paper. Keladon ka rai jong ka sorkar bawat yakini ki ngiong confidential mengim ju le wat tang hanot isru. Piab le syabar ka north east. Te kamne ka masuk kadi ka situation benta kamne ka masuk pinong bandai banwan man ayu biang ro kalong very restricted ne. Te kita barok ki syam jing ya ha ke. Kamne ka masuk. Long ba sosok ba mereka ka masuk kan kita barok te kani long sakwe ki rules ki adan himo ki rules ki babiang ki adan ki bagi haban follow ya ki rules ki bagi deban pentrekam kan ha kanu office ke ba dan te kidan ki rules dah te kata kan ke ba kongsan definitely kan I show cause notice but haban reply within 5 days te kai ka action ka bangin sim rungin sapet dala ada show kata ka show cause you